urebe Chopin Martini Dry 3. Chopin Martini Dry kumva niyaje kunywa ni wa mukire twabonye watije inzu. Umwicanyi yatorotse gereza witwa ya Briggs yayitorotse. FBR cyari gukora iperereza zasu yarabireba. Arangije kuri telefone ye n'umukire. Ha mukire watije inzu. Ajya kuri kamera buriya ingagari ziba zifite amakamera mu nzu zayo. Arebye mu nzu we abona wa mukobwa yatije inzu hari kwisanzura nkwa n'akantu. Abona hari ikigabo bari kumwe. Ibaza umukobwa ugutira inzu akazanamo n'ikigabo. Abona wa mwicanyi bari kubona kuri televiziyo. David Barus ni wari muri iyo nzu. Urebe filime. Arakora iki? We're gonna find him. Umwana we turaza kumubona. Together. Dufatanije. Filime kitwa ni I Will Find You. Bebe, tumwana turamubona. Nagaseri kacu. Muri iryo joro hari yaje. Gake gake. Wa musore twabonye Adamu. Uyu niwe wafashe David Barus gutoroka gereza. Yakuye y'igitiyo. Kumbe dore wa mwicanyi. Philip. Ibice bijya mbere. Uyu ni papa wa David Barus. Umamagare. Wahamagara Philip ubwo ni Philip Mackenzie ni Warden. Dore Philip Warden Philip Mackenzie akaba Warden. Ari kureba kuri televiziyo nta kindi kivugwa n'akazi yakoze yatorokesheje umuntu. Hari waje muri iryo joro gucukura. Aracukura ibice. Ninde uri gucukura? Ni Adamu. Adamu ari gucukura. Mu rugo rwa Cherry. Cherry ni wahoze ari madamu nde? Ni wahoze ari madamu wa David Barus wa mwicanyi yamaze kuhagera. Uyu mwicanyi akorera abandi. Hari telefone yakiriye yego. I'm almost done here. Hano ndenda kurangizanya naho. Yes. Yego. Ndabyumva. Mwicanyi yamaze kugera mu rugo rwa Cherry. Being taken care of. Ibyo ngibyo biri kwitabwaho. Urebe. Ngo biri kwitabwaho uyu ninde? Umugabo yambaye badge ya police. Bivuze ngo barabagizi banaye bari kwiga David Barus. Harimo nabo mu nzego zo hejuru z'umutekano zikomeye. Ese byagenze bite? Nakubwiye ngo abonye amaseri menshi. Uri gucukura Adamu. Ari gucukura ahantu bivugwa ko hashyinguye Matayo Barus umwana turi guhiga. Ashobora kuba kiri muzima. Kuki Adam aje gucukura aho bashyinguye Matayo Barus cyangwa se Matthew Barus? Iyi ni episode ya kabiri. Ndaje turebe izindi episode